Sivusele Maswati lamahle. Lo nivusela nguye Richard Vilane wase-Hosea umuntu lomusha. Sitawuba live-ke namhlanje njengoba bengishilo ukuthi sitawungena sibe live kuma-platforms lengingathi mhlambe manenganyana. Ngitawuthi-ke kuba mfishane Maswati ngi-address inkulumo yami because lengikufuna kakhulu ukuthi onke laMaswati akhone ukuthi abe nemali, more especially thina bantu labasha. Kuyafuneka lokuthi sibe nayo le mali. Kanjani? Nalikhona lithuba lekuthi uthole imali lekahulumende lifaka ekhathi bo-youth fund. Nami la ngike ngafika khona noma kukhulu Maswati ngeke ngicale emanga kodwa-ke le mali igcine itholakele. Ngiko le ngithi angitokuchaza lamuhla. Ngithi-ke kulo nasengicedzile lokwenta le presentation yami, le ningakwenda nje Maswati kungaba ukuthi nishare nje le stream, nishare le stream. Ngitakwenta i-presentation yami. Ngitase-ke ngiyacela-ke Maswati ukuthi kulo ngathandza-ke kungishayela kuthi umbuto angashaya-ke kuna inombolo yami yaSwazi mobile lengu-79711 bese ithi 006. Ithi 79711 006. Inombolo-ke le nitawushaya kuyo nibute umbuto after le presentation. Maswati lamahle, siyaye sithi the struggle continues. Loko ngiyawuhlale ngikusho. Ubokwati ukuthi the day ngingasakusho loko kuyawube kusho kona ukuthi sebangithengile. Maswati lamahle, ngifuna ukuqala kanje. Kunemali letholakalako ka-youth fund. Kuye kwaba nemuntu longibuta umbuto eHosea wathi manje hawu wena why ube sesowusho nyalo ukuthi kunemali letholakalako kanti phela ehhovisini bosolo ungasho. Cha Maswati, ngizamile kubatshela abantu labanye bafika kimi ngabasida. Ngiyacela Maswati ningene, ngiyanibona nje labanye sebakhona. Ngizamile kubasida but lekufuna nikwazi kakhulu ukuthi lokhu akusiko compulsory. I'm not forced. Nangishilo ukuthi nginalo lusito leli kanje. Ufuna ukuthi bese niyahlupha. Ningishayele ngibone ukuthi le mali singayithola kanjani. Angicale-ke indzaba yami-ke baholi ingabe ngiyalena nalena. Endzabeni yemali yaka-youth fund ake sesiqaleni kanje. Kune-mistake lesiyentako thina sibantu labasha. Kwekuqala lesikwentako siyaye sive ukuthi kunelifomu enkundleni. Ugijime uye enkundleni, mhlambe ugijime uye enkundleni lamuhla. Nawufika enkundleni lamhla ufike uthathe lifomu ulihliphihliphe, ulibisele mhlambe kuyobuchopho, mhlambe kuleyo ndvuna yenkundla. Bese sekubhekeka ukuthi alimikisele ka-youth fund. Lengingathi-ke mle Maswati lamahle the day wenta lokho ubokwati ukuthi uwrong. Kunema-stages lalandzelako lapha nawufuna ukuthi uyithole le mali. Kwekuqala lokufuna ukwente lapha. Leli fomu kufuna ukuthi ugcine ngalo. Kwekuqala lekufuna uqale ngako ukuthi uthathe le ndvo lela engcondweni yakho. Lekungileli phupho lebhizinisi ulibeke phasi ephepheni. Lokuyaye kuthiwe i-business plan. Then-ke ungathandzi lokwenta lama-business plan amahala lalentiwa lapha setihlala. Lana we are talking about a winning business plan. And a winning business plan always comes with cost. It cannot be for free. Shokuthi nje uyithole mahala. Okay, fine. Mhlambe now accounted noma wente labo studies for business studies whatsoever. Ukwati lokuyenta kahle le business plan. Mhlambe kungakusida nalokho. But I suggest ukuthi uhambe uye kulama government entities like Hosea
bayakhelana i-business plan lokukhanza ukuthi ithatha 2 weeks. Why ngithi mina hambani niye kubo-SEDCO? SEDCO lokuthi ngithi hambani for na ufika ka-SEDCO bafike le business plan bakwakhele at a price. Naso ifikisa le ka-Youth Fund bayahadi labo sisi nabo babe nabo bonke laba ka-Youth Fund ukuthi i-business plan le yokuqhamuka ine-logo yaka-SEDCO. Lokho kuthiwa uyikhokhele imali. Lokusho ukuthi vele sowucalile ukukhokha imali emakhikini akho. Remember, we are not talking about a normal business plan, but we are talking about a winning business plan. Thathe-ke lo lokucabangako la nhloko yakho. Ukuthathe ukubeke ephepheni. Uthi-ke ngoba ukubeka ephepheni kahle lokuthiwa i-business plan, uqedze-ke ngakho. Step number 2. So uyahamba-ke siyokwenza ama-quotation. Wente ema-quotation etindzaweni letin-3 letehlukene. Then you will go for the cheapest quotation among the 3 wema-quotation. Uthi-ke naso uwentile lama-quotation ngiyabekisa masifana. Mhlambe ufuna kuyovula i-car wash. Na uyovula i-car wash, kunana kulokuthiwa ihuva, ngikhuluma ngento lenyempile nabasita labanye bayivula ngaphasi kwenkundla eHosea. Mhlambe nawe kuyakusita nakule indzawo. Nangabe ufuna kwenta i-car wash, kusho ukuthi phela uqala uhambe wenta i-quotation ukuthi malini i-load ye-crush ngoba niyathi ukuthi e-car wash kuthelwa i-crush laphansi. Number 2, e-car wash ufune lama-expert nabo labenta lokuthiwa ngema-carport. Ema-carport ngilapho ihlala khona leti moto ukuze ukuthi ingashiswa lilanga. Number 3, so ungafuna ne-steam wash. Steam washer-ke ngiloko elipipe lona lokushaya ngako le moto. Mhlambe kule kubo 7,010 kuya kubo 15,000 depende ukuthi ufune kwamalini. Bese sekuba nehuva, ngikhuluma nge-car wash nje, bese kuba nehuva nayile munyatili lapha emotweni. Sengiko ke lokuthathako ukuthi okay ngoba ngifuna ukwenza i-car wash, so ubhalile i-business plan ukuthi no, i-car wash yami mina ngiyoyibeka mhlambe eNgwane Park, kunebantu abakanje endaweni lebhizi kaso, ngiyabona ngingakhona kwashada imoto, kuneshisa nyama eceleni mhlambe whatsoever, uyabo. So uyayibeka le car wash yakho endaweni lokubona ukuthi itawuba busy. So uyahamba-ke wenta ini lama-quotation etindzaweni letin-3. Mhlambe ungaya still, ungaya le kaya Embabane whatsoever, ubuye nema-quotation akho la wabeka. Then you will go for the cheapest quotation. Uyakhumbula-ke ukuthi ufuna steam washer, ufuna le hoover, ufuna le carport lokho elithenda, ubute ama-expert e-carport ukuthi bangakucharge malini, ufune tinkwali, so ungafuna naleto 15. Mhlambe ufune nemathanga emanzi. Yabona ukuthi le nto idule kanjani? Idule kakhulu. So naso kwentile ke lokho, le quotation yakho ingahamba mhlambe iyofika 100,000. Don't mind noma ingafika 100,000. Kunembuto lapha kule form ekufuna ukuthi uyiphendule. Le phose ifanane but isho into letingafanani. Ngishiso yini ke maswati? Kule mbuto lotayiphendula lapha batakubuta ukuthi how much do you need? Funzani kahle ke maswati nakule, lalelani kahle ke nakule ntakuchaza. Naso wentile lama quotation ubuye nawo, so uyentile ne-business plan. So uyahamba ke nyalo uya enkundleni. Noma ke udownload le form online bese uyaliprinta liba i-hard copy. So ubuyela ke emphakathini wakini. La utafika ugcobe khona isitembu semphakathi. Uyawubambisana nakucobo ugcobe leso sitembu semphakathi. Ngoba le ntuthuko yakuleli ive iboshelwe emphakathini. So kufuna ke uqale emphakathi ugcobe lesitembu semphakathi. Abanye ba-charge abo 100 rand, abanye ba-charge abo 50 rand whatsoever kunandzaba noma 150. Ngabe ufuna ukusitakala, just ignore le nto leyo wanakho nokunakho ngobe lesitembu. Naso sicobile ke lesitembu la kuleli form, awukaliphenduli leli form. So uyahamba ke nyalo uye enkundleni. Na ufika enkundleni utawukhanza lo ngangababa Indvuna yakho. Ufike ugcobise leli form. Lelifakazako ukuthi umphakathi lo ngikuthi siyawadi ngephasi kwenkundla yasemahlakahla noma yaseHosea noma yasesipofaneni noma yasengwempisi. So uyaqala kuyaphendula le form. Lokhu lokungemagama akho ungivisise kahle. Ungakuphendula sinoma kanjani. Akunankinga, igama lakho alishintshi, ID number yakho alishintshi. Kukhona ke le mibuto lelikhulu lapha kuleli form.
I suggest ukuthi uyibhale ngepenseli, more especially le form naselisuka emphakathini. Uyibhale ngepenseli ngoba kuyakwenzeka uyishintshe. Ngithini-ke maswati? Naso ucedze kwenta lokhu uyaqala-ke uyaliphendula-ke nyalo leli form ulibhale ngepenseli. Ungalibhali libe strong ngoba ukhona notakulungisa. Naku-ke le kufuna nikwazi kwekuqala. Iminyaka yakho kufuna ibe lisho njalo leli form lithi iminyaka yakho kufuna ibe between 18 to 35 years. Kwekuqala nami nje nga-apply ngina 35 years, imali ngayithola sengina 36. Ngenhlanhla yami ukuthi le application form yami yangena ngale 35 ingake ifike le 100. So imali-ke ngiyithola nini after le 100. Naloko-ke maswati lokuthi ngithi zamani ubambana amathuba is because of le 100. Isisitile le 100 ngoba uhulumende sowukhonile ku-release letinye insizwa because le mali beyiphuma iyeleka youth fund. Kuthiwe imali eyosita abantu laba. Asuke youth fund nalamanye ama-entities akho aqinise lesandla. Kube likhuni ukuthi la maswati athole le mali. Lokulukhuni-ke ukuthi athole le mali ngile migomo nemibandela labayibekayo. Akusiko lokuthi mhlambe le Indvuna tikanisiphi mhlambe lapho kuchopha abansiphi. Le nkinga ayikho kulabo kuchopho. Iledule ehhovisi ka-youth fund la baqinisa khona lo mthetho. Utangibuta-ke ukuthi bawuqinisa ngani umthetho. Sesila efomini leli. Lithi-ke leli form, number 1, if you are an individual, sho ukuthi nangabe uwedwa uthola from 1,000 to 50,000. Ubhalwe lapha kuleli form. Lichubeke lithi leli form, if you have registered a company like I registered a company somewhere in 2019. So if you have registered a company, then you qualify to get up to 100,000. If you are a cooperative, kulapha kuleli form, uyalibuka leli form, qala before uphendula. Ngoba into leli limadako ukuthatha le form, nalabanye labaningi labangishayelile, bavele nje bathathe le form babhale ukuthi ngifuna 100,000, ngifuna 200,000, thathe le form afake enkundla. Liyaqala le form liyafeyila usuke ukhomba labanye emehlweni. Why singakashayelani noma wabudisisa kahle ifep noma wanaka kahle leli form, at least ube ne-form utobona ukuthi cha mina kwangishiya. So into-ke lo yentaba leli form uyalifunzisisa lapho khona lithi if you are a cooperative, lokusho ukuthi i-cooperative inhlangano which is consist of about 3 directors. But nakhona ni range between 18 to 35 years. Nibe ngema 3 directors, nibe bathathu, nibe ma-director. We call that one a cooperative. Uthi-ke lapho youth fund uyoniniketa up to 150,000. Now uwedwa a solid trade company, uwedwa uregister inkampani, uqualifya up to 100,000. Nangabe ungena company ungenalutho ungumuntu lomusha nje lodizamela. Mhlambe ufuna kuzama bo green pepper, mhlambe ufuna kuzama bo car wash, mhlambe ufuna kuzama bo feedlot. Lawo umuntu lomusha nje uwedwana as an individual uthola up to 50,000. Thani-ke uyophendula leli form usho le mali oyidingayo. Ube uphethe la ma-quotation because awukwadi ukuthi ufike uthi udinga 100,000 noma 50,000 noma 25,000. Usho ngani ukuthi udinga leyo mali? Le nto-ke le quotation, the cheapest quotation among the 3 lo mthethe. The cheapest quotation is the one that determines how much you need. Ungabhala ukuthi no ngidinga up to 100,000, but ngokuthi lo mthetho ungigunyata ukuthi ngiboleke la imali. That is why le minimum le maximum yakho ila 50,000. Ube wena udinga something like bo 80,000. That's why ngithi le quotation yibhale njengoba injalo. Sengigcina-ke maswati. There is a very, very, very difficult question lapha. Actually, it's not difficult but tricky. The question says, if I'm not mistaken, it's number 23. The question says,
In the event the business fails, how do you intend to repay back the loan? Ayo-ke Maswati into lesibulele-ke yasenta ukuthi singayitholi le mali. Khulu lo mbuto lo. Bangibuta nami the same question. In the event the business fails, how do you intend to repay back the loan? You know what I've said? I said, I'm employed by the Ministry of Indvuna Administration and Development. You can deduct that amount from my salary. Automatically and visibly, I failed the question. Because I failed to answer the question. Until those guys labenta a business plan, lapha etulembabani, assisted me to answer this question. Kwabalula Maswati. Bathi bona. Now Tilombuto, in the event the business fails, how do you intend to repay back the loan? Ungasho ukuthi usort, ungasho ukuthi uphoyisa, ungasho ukuthi usebenza eMinistry of Indvuna Administration njengami. No. Lo mbuto leyo simply means yini lo bambisa ngayo ukuze ukuthi sikunikeze leyo. That's why ke bathi ke lamajaha lembabane langentela le business plan, they charge me 4,500 and I wonder ukuthi lamanye Maswati angamthatha 4.5 for i-business plan, because like I said for le business plan iqala 1.2 ye ku 1.8 mhlambi igcine ibo 2,000. Mina I go for i-business plan ya 4,500, but le wangenta ngachubeka nayo. It is because kwaba nebuthi athi la madoda la ngisita la ngakhela le business plan, athi la madoda now fail ungayitholi le mali, come back to us. You know our offices, you know where we are working for, so you will come to us, we are going to refund you your money. Ayikhokha ke le mali with the hope ukuthi nangihluleka ukuyithola le mali, I'll go back to the guys to claim my money back. So they help me, those guys. That's why bangisita kuphendula la umbuto la ngwakhosa athi ngiyoqalela phasi ngithole linye form, because ngangiphendule kabi mhlambe nawo botathu ngithishela, mhlambe lo mnyathi usothi, lo mnyathi uphoyisa, lo munyathi unginesi whatsoever, njengoba nami ngathi ngisebenza eMinistry of Indvuna Administration and Development. So uthi ke lo mbuto ubambisa ngani? Ngitshelwa nami ngilabangibuta labangisita lapha. Then ngilangasho khona ke ukuthi wo, I'm owning a John Deere tractor 2141 in 100,000. I'm owning a pool table like Tinuka, about 3 of them at 10,000 each. That is 30,000 plus 100,000 is blue. I'm owning a car, a Colt V6, let's see, rateable plus or minus 70,000-80,000. Ngafaka le tindo la, ngashuta le tindo la, ngafaka nema number plate ale tindo. Sewuthi ke nayiselifika ke leli phepha lithi no, if this one failed to pay this amount, then it's ngathatha sibulu. But remember, we are talking about a movable asset. Sometimes if you fail to pay that money, utawubuya labo sharing batothatha le tindo. Lokho kubona ngani? 2 months songasayibhadalilo noma 3 months ungasayibhadalilo, bayaqala ke bayakushayela, sebayakubuta ke nyalo letindo takho ukuthi ini nani, sekufuna ubone ke nakuthi no, khona ke labafuna ukuthatha ke nyalo, ngoba dindo lo wabambisa ngani. Umbuto lomkhulu uthi nangabe ungenalutho ungabambisa ngani. Sitakhuluma ke lokho nanda uqhubeka nje nibuke leli page lelithi ngane Richard Vilane, the politician. I'm a politician and I am willing to help every individual countrywide ukuthi ba benefit kule mali, because umuntu lomkhulu engitibuta wona le mali nase ingasafike eMaswatini ibese ijika iya. Ngilo ke Maswati lekufuna ukuthi ke nikwazi naso libhalile ke leli form, so uphendule kahle tonke lembuto le, futhi ke nasho ukuthi kunjani ningahlangana ningibili, ngingeda mina ngitonisita ukuthi lana phendulani ningi, lana phendulani ningi, sito khona ukuthi lapha niphendule kahle. Naso limikisa ke leli form liyakutshela ngalegcineni, line checklist leli form lelithi likhona neliphepha le icopy yakho ye-ID tick, ikhona yini icopy yakho mhlawumbe i-higher institute certificate lesithile, ngoba naso ithi added advantage kuyakusita nabo kuba khona, ngoba yakubuta educational background, uhambe kanganani esikolweni.
ufuna ukuthi naleso stembu sibe khona. Akhona ama-quotation lamathathu uyathika akhona. Nangabe kuyinkampani kuyakubuta bakhona yini bo-Form J uyathika, o-Form C uyathika, company ID number uyathika. But nangabe ungasiyo ikhampani, ubhala nje lokhu longiko wena ukuthi i-ID yami ikhona, i-business plan ikhona, ama-quotation akhona. Ngiloku check-a lamaphepha ukuthi akhona. Uhamba umbhukudu ke wamaphepha nasekale ka-youth fund ahambe asasemvilopini. Ngifuna ke Maswati ukuthi akuhambi iphepha linye njengoba nihamba nenkundleni. Nanifike enkundleni nigcwalisele ngephepha bese niyaphuthumisa le ngicabanga ukuthi kutawubuya. Lokunye ke Maswati ngeke sikhulume emoyeni. More especially lokhu lesingabambisa ngakho ukuthi nasengide mina lengingabambisa ngakho. Yini lengingayenda at least nami ngikhone ukuthola le mali. Maswati lamahle ngicabanga ukuthi sengicedile. Lokunye kungaba ukuthi nje kungaba yimivuka lengavuka. Kwanyalo ke sengicela ke nyalo kudedela incingo. Nakukhona ke longashaya abute umbuto ngitawuzama ukuyiphendula and nize nathi ukuthi angisebenzi khona ka-youth fund. Kwami kusite Maswati eveni lonke ukuthi sihambeni sothatha le mali le yethu le mali le sithi thuthukise thina ngoba nase singasayithathi le mali bese labantu sebayithatha le mali entalo kunye. That's why utawubona ba-renovate ama-office bashintshe ama-office akhanze sebasebenza kahle kukhule nemaholo whatsoever because ithine salile kuyothatha le mali. Ngithatha imibuto ke Maswati ngiyangishayela licingo lisesandleni sami 79 711 006. Nakukhona labanye lesingaba nabo elayinini letinye tinzathelo tami letikhona mhlambe labo labakhona balamanye ama-media platforms nabo bangavula lawo ma-microphone abo kube khona labakubutako. Ngimele imibuto-ke Maswati lamahle. Ngigadze tincingo, ngigadze tincingo, ngigadze nalamanye ama-media platforms lakhona ukuthi kube khona lakubutako Maswati akithi. Inombolo 879 711 006. Akhona lamanye ama-media platforms. Ngizama kubuka lamanye ama-media platforms nakhona labanye bangabuta umbuto. Ngigadze imibuto Maswati lamahle. Inombolo 879 711 006. Alo Sivusele. Ngiyaphila mphathi wami unjani? Yes. Angiva? Okay, now we youth ke bafo.
kulula iminyaka yakho okufuna isuke ku-18 iye ku-35 years. Besho le mali awuyitholi na ungaphasi kwa-18 futhi awuyitholi naso ungetulo kwa-35 years. Ngiyabonga. Litholakala enkundleni lifomu laka-Youth Fund noma-ke uli-download online. Nawusembabane ungalilanza khona le ka-Youth Fund. But akunika leli fomu but-ke vele kufuna ubuyele emphakathini wakho uze luyothola sitembu sasemphakathi lendlule lithole nesitembu senkundla. So uyaligcwalisa-ke uyaceda so uyalifaka ka-Youth Fund. Angiva? Iyabiselwa futhi imali yabo emuva uyayibhadala nje but kubhaliwe kuleli fomu ukuthi le mali uyibhadala kanjani. Kuyenteka uyibhadala ku-3 years noma uyibhadale 3 years ngu-36 months noma-ke uyibhadale kuna 12 months which is unyaka, kuna 24 months which is 2 years, kuna 36 months besho ukuthi 3 years. Le mali abakuphi bayakuboleka but niyavumelana ukuthi nitayibhadala kanjani. Njengami nje ngaboleka 100,000 but bengibhadala nga-3,000 ngabuka-ke mina ukuthi ayi beyincane ngase ngiyayigulisa ukuze ngisheshe ngiyicede ngoba hey naso ungasayikhokhi le mali yabo bese kuyagijinyiswana lapha. Cela kuthatha lo munye bafo ngicane sowuphendulekile. Angiva futhi. Kuyadiphenda phela. Nawe kanjani? Nawe wedwana bagcina ku-50,000. Nawe wedwana ungena khampani ungenani. You get from 1,000 to 50,000 emphathi wami. Ngiyabonga sir. Ngimelele omunye maswata kithi. Manje angathi noma sawubona. Yes, sanibona mphathi wami. Ngiyaphila unjani wena? Yebo Malinzi sakuphi inkundla? Awuvaka. Yebo mphathi wami. Buthi umbuto mphathi. Nkosi yami. Kubonga mina mphathi wami Nkosi yami. Ngiyakubuza nje ukuchubeka uchaza ngoba ngiyabona uchaza naphezulu. Ukuthi ingabe leya kanhlanyelo yona uyawusendela presentation uyayicela nalamanye nje ama-presentation ama-opportunities zasenkundleni ngicabanga ukuthi anga-benefit asive. Yathi inkundla lena as much as we do not believe in it kulendla yethu ngayo but nakukhona lokuzinto okufuna Hayi Nkosi ibusise lawo magama akho baba. Ngicongcisile lamanje. Inkosi ibusise. Inkosi ibusise nakukhona nalokunye ke mhlawumbe sokubhadela abantu ababeyikuyona ngoba asifani isipasha sonke isikhathi. Sesikhulile. Yeah. Nje asengithe wena wabonela amanye ama-opportunities abantu labasha babayise esikolweni bafunda amakhono lawa through lama-project ezinkulu. Yeah. I think those are the kinds of opportunities that would encourage thina njengesive mhlawumbe nathi yohlola ukuthi kwenziwa enkundleni. Indlela engingakwenza into okungangenta ukuthi nami ingxenye yekusasa sengiphila impilo lengcono ngenxa yema-development etholakala enkundleni. No, hayi kubonga mina emphathi wami. Ngiyabonga nje lokuthi uchaze ngale ndlela uchaza. Ngicabanga ukuthi sitalithola lithuba simthole wakahlanyelo fund naye lo tasita but ke lokukahle imali yahlanyelo njengoba usho ithola noma ngabe ngibani but ke vele nayo ibhaliswa lemphakathini. Mane ke nayo inelibukhulu ngoba labantu basemphakathi ukhanza ukuthi abakhona ukulandeleleka. Once wakweneta lo mphakathi
noma ningani nelabanye kuthiwa bhadalani isikwenetu salaba abayitolo lokwenta kuthi kube lofuni, but akhona lamanye ama-entities lakhona ngaphandle kwale nhlanyelo njengoba usho labanye bo-RDF lapho nihlangana nibe ngu-10 khona, but-ke naloko siyawufika nayikhona indlela yokuthi sisitakane, asizameni ngoba le tinsita tethu sithi sikusho lokunye but nathi sibe siyithethe imali yethu ngoba nasingayithathi ngiqinisile ngithi iyajika. Ngiyabonga kakhulu mphathi wami. Amen. Angiyithethe imibuto Maswati. Angifuni kudla emadatha alabaningi. Ngitawuthatha nje ngitawumela umbuto nyalo. Kungeke kube isikhathi leside sabe sesiyaphuma. Lokunengi lengikucelayo. Ngicela lokuthi kuleli page lami lelingale lelithi Richard Vilane, the politician. Ngalakhela ku-update nje konke eMaswati ngetinsita letikhona naloko lokwentekalako eveni. Nakhona you can follow the page kuba nema-update. And sometimes inombolo yami ikhona ngami. Thatha inombolo yami bese uyazama kungishayela. Ungishayele ngoba lokungibhalela ka-WhatsApp aba maningi lama-message kwanza athi angikhoni kwaphendula. Kanjalo phinde futhi nokuthi ungibhalele ka-Facebook. Angikhoni lokubuka ukuthi mangakhe ama-message langenile. Ngicela-ke Maswati ukuthi nakude-ke umbuto nyalo, ngicela-ke ukuthatha leli thuba ngimele umbuto ube munye, kodwa nje ngiyacabanga ukuthi eMaswati avile. Ngiyacabanga ukuthi eMaswati avile. Asiqhubekeni-ke sizameni Maswati kuyoyithatha le mali. Singakubhoyikhotha konke. Kodwa-ke imali lephumako lekuthiwa iyosithi eMaswati. Nangabe uliswati hambe enkundleni uyothatha le mali. Cabange kahle. As long as una 18 to 35 years. Now usebenza, it's an added advantage because uyakhona kuba nalo fuel yokwehla kwenyuka embabana. Number 2, uyakhona nokuthi nabakufuna lama-business plan, imadlanyana tema-business plan, koza akekho imahhala, uyakhona kuba nayo. Number 3, nasebakufuna tibambiso ukuthi unani yini yakho lesingayithatha in case uyahluleka kubhadala lena khona. Uyayithola ukuthi ne-Honda Fit yakho mhlambe unaleyo nowa yakho whatsoever, mhlambe unaleto tingomo takho whatsoever, kuningi longabambisa ngako. Ukhone ukuthi le mali leyifunako bakhone kukwethemba ukuthi okay, nasimniketa le mali sitawukhona ukuthi siyithathe. Lokunenge eMaswati lamahle nakude imibuto lengenako nyalo ngitawuthatha leli thuba nginivalelise, but ake nginikete iminutes lekugcina ngibathethe lababili ngithathe umbuto wekugcina. Kodwa-ke vele presentation yami ihlobile presentation. Mane-ke umuntu uvela kade idumise nedumiswa ngilabanye. Last question Maswati. Kodwa umbuto longenako Maswati manje. Ngawungena-ke epejini lamabheba Maswati akithi ngizame ukuthi iphendule imibuto leningayibuta khona. Ngazi khona bebashaya la. Ngiphendule yonke imibuto Maswati.
Sengiyawungena ephejini lamageba nasephajini la Swaziland Democratic Eswatini Newsroom, Eswati Newsweek, WhatsApp, ngingene ku-Breaking News 82 ngizame ukuphendula leyo mbuto. Asho ukuthi kunjani-ke eMaswati, ngangishayela enombolweni yami ethi 7621 1081. Maswati lamahle, libe nebusuku lobuhle. Ngiyabonga.